U ovom videu predstavit ćemo vam u najkraćim crtama rad programa koji je namenjen autoprevoznicima. Ovaj program namenjen je kao pomoć autoprevoznicima u svakodnevnom radu. Pri izradi ovog rješenja posebno smo vodili računa da sa jedne strane bude veoma prosto korisnicima i da ga veoma lako mogu koristiti i oni koji nemaju neko posebno predznanje rada na računaru. Sa druge strane, imali smo ideju da vam pomognemo da digitalizujete i modernizujete vaše poslovanje, tako što ćete prestati da izdajete račune iz nekog Excela ili Worda ili ćete prestati da pišete datume registracija vozila ili dužnike po papirićima ili rokovnicima ili u najboljem slučaju Excel tabelama. U ovom programu sve smo to pokušali da objedinimo tako da vam se svi važni podaci iz poslovanja nalaze na jednom mestu. Tako, na primjer, čim pokrenete program, pojavit će vam se podsjetnik na ekranu sa jasno obeleženim obavezama za naredni period, bilo da je reč o registraciji vozila, tehničkom pregledu, isteku vozačke dozvole vozača, isteku PP aparata itd. Pored toga, program sadrži finansijski deo koji je namenjen za izradu računa, domaćih ili inostranih, ali i evidenciju ulaznih računa, tako da ćete jednim klikom imati uvid u vaše dužnike, ali i vaše obaveze prema drugim firmama. Tu je i evidencija vozila i vozača sa detaljima i statistikom kao što su pređena kilometraža, datum kupovine i registracije, ali i realizacija vozila i evidencija rađenih servisa na vozilima sa cenama. Tako, jednim klikom na vozilo koje je evidentirano, dobijate njegovu kompletnu statistiku odnosa realizacije i troškova. Gorivo je posebna stavka u programu kroz koju možete da pratite potrošnju i sipanja goriva sa statistikom po vozilu ili vozaču, a postoji i deo za vašu internu pumpu za gorivo ukoliko je posjedujete. Tu je i deo namenjen za isplatu plata i dnevnica sa štampom i statistikom. A kroz statistiku tura možete lako da pronađete bilo koju voženu turu sa cenom koju ste radili u prošlosti, jer nekad se prosto desi da zaboravite koliko ste naplatili određenu turu klijentu u prošlosti, a taj podatak vam je potreban. Ovaj program je podešen da radi čuvanje podataka jednom dnevno, tako da su vaši podaci potpuno bezbedni. Također, količina unosa podataka nije ograničena. Kao posebne opcije, program sadrži deo za preprodaju tura i izdavanje naloga za transport drugim firmama u kojem veoma lako možete da vidite statistiku vaše zarade od tura, bilo da su u pitanju vaše lične ture ili ture koje ste vi preprodali drugoj firmi. Također postoji mogućnost umrežavanja softvera i rad sa više mesta istovremeno. Ovo je bio opis programa u najkraćim crtama, a u narednim snimcima pokušat ćemo da jedan po jedan segment opišemo što detaljnije.